Sastron pembunuh ketujuh. Baiklah, untuk memperlancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bakal memulai acara pada malam hari ini dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang bakal dipandu oleh Ustadz Mahdir. Kepada Bapak Ustadz Mahdir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
acara ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna 'afurun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa awwalidina wa an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.